Ka Supreme Court jangkari India mentang kasengi kala ajamin no ya Deputy Chief Minister Barim jangka Delhi Umanish Sisodia. Usul sadia ulong nong buat bahajan tam jang Arvind Kejriwal umidi nang ba jangka Delhi ubadan mentah apa fatak. Usul sadia ulah syakam halo kejing kena bau nang ti hakikam bamsap ba kejing penan kambak laya ka pisa hakapor bathau ya ka Delhi lekuat polisi ka babenta la penduk no. Haba aya ka jamin mentang kasengi kinang bishar jaga Supreme Court kila teteng halo kejing penslam ya kejing bishar ya u kabla long haduk khat beramnai bahkan di kala kata ya u ong ka Supreme Court bat kamjuru kala banya lambyang ya u syakalenti ko juya ke mencuatang nak daw ba omyo ya kejing bishar lendi kejing bishar ka Khamsted Umanish Sisodia ula bat du ya katrat education Delhi bat apo kejing alam ko jong u lapen keladur ya pun ki skol sarkar hanong ba Delhi hakaba ke pun ki skol kini pas meta ya ki school private dan ki school jong ki mission lamba ka tray ka jong u bagi khana school ru ki bajili school mission bat ki private school ki bapha kiran phai byang se ki school sarkar namar ka jing tresh tom ka sarkar Aam Aadmi Party hapo ka jing lam jo Umanish Sisodia bat dei namar ka daw ka atisi ki belang ka wen ki lam jo seng Aam Aadmi Party ha ka je kren ha ka je lang mata ka singi hadian bakle jing tep ba Umanish Sisodia ula yo jamin kala ong ka jing like ka jong u Sisodia na po phatok kalau kejeng kermen nak mentak ke pun ki kena school jongka Delhi mereka juga poru kalau pendam ya kejeng kam ya udah ke baang ba kejeng syakem ka jong kalau kejeng du nong ke bakhrau ki kena school jongka Delhi भारत के इतिहास में भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई आज सच्चाई की जीत हुई शिक्षा की जीत हुई दिल्ली के बच्चों की जीत हुई मनीष सिसोदिया जी और जिस दिन मनीष सिसोदिया जी की बेल हुई आज उन्हीं के द्वारा एक स्कूल जिसका उनके द्वारा शिलान्यास हुआ था आज उसका उद्घाटन हो रहा है तो एक जोरदार जयकारा मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाएंगे मनीष सिसोदिया मनीष सिसोदिया मनीष सिसोदिया देखिए मनीष जी को जेल में क्यों डाला मनीष जी को जेल में इसलिए डाला क्योंकि वो दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे मनीष सिसोदिया जी को जेल में इसलिए डाला कि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री एक ऐसे उप मुख्यमंत्री थे जिन्होंने दिल्ली का 25% बजट दिल्ली के बच्चों के नाम किया मनीष सिसोदिया को जेल में क्यों डाला क्योंकि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे